bali bacha libaga lya Margaret bakibya watali bali ukwana sokosa ndakero kumbuya mwana kaliba andebe ora ayeda ni tumai bagi ai yang tumai yaga agerete abonye birabe yamono Kashmir ayo aya njuo ja bosyo abajali bagali ya Kashmir na ino ni njuoja abajali bagali ya Kashmir abasani ba Kashmir abayiri ba Kashmir bonzi onye na abana baye no mokobera tali abuna koire berera alitraende bo baake bicha skogo jange skogo ja moina goja moina kwana bo ya mwana sa wanya kirugo soko ge muriro jen kolera ora ya nya ngomba kanga bia mwana ngaku ngomoro ngaku bia yoye onje samanya tangku puja ya bia mono Josephine ni company yao yose abajali bagali ya Josephine bali bajali bagali ya Josephine tenena baka abana ba Josephine onye bara no bago tenena twatema gutara bwangu bali twins twachali bagali ya Josephine tobere magaye tokole mnambwangu olibu ebija wabaruzire ebija tomukwani oyo masabe abande twisaranse mbiya mono Sakaria yunga obange kabisa abakoyone abababa n'abatata
Pole sana soko siri tata. No borroba na lakini ntomatenga makweli naro. Samarita Evans oijoe. Machin kurunya cheki. Wate umwana okabira se nyomba enene. Tigo mwa oyino yo minto monene tingo nyara gukwana tiga kwana kana gasini yaka. Kuyamono. Pole saya tokeire ntugwati kende turamente kurende bali mwatigara mubamo ina ringana mbate dio. Kuyamono. Ayunga Sakari. Sakari ne company yao. Sakari abwata marieta mange. Naana bakuru ku Kennedy. Onye kumaete Kennedy. Nero oyo. Igabara achorwe eri entang'ani. Abairi nchubona bwangu na mozo ya kabiri. Agatatu. Ngatuganye. Twatara munambwango. Mbaka abana ba Kennedy no bali gucha. Barusie bicha. Abana abo mbati gusuko. Baba tena wastata igo. Ya na tena ali asimama kurumoi. Bas, bona barusie iwe basoke munachwa. Bas, mia mwana bonsi pina moko genda. Manye tena mamole gotigara. Ongere. Pita. Diamana seribaga. Nonyere ndama tobali kuruka mbaraika na numugaka korra yango getaraika egesinge tanyo bwake. Tigankwa na singe tolenda taraika. Cheria nyaboke. Kuitumba alia. Tema mumu aba Eunice. Korra yango gen. Mia mwana mama. Mugaka kerata iyo na nu isaini. Peter. Peter elitalinde mochache. Ninjungo ne amate yao yonsi. Ora barusi yentangani. Kaba iri bako na gocha. Farus wang. Nabakwani mwenzi bimbi amore. Yeah. Asante soko twaraga nivya. Samarieta mpita nyakundi kurunyamira. Ababa pita mchache. No mwana one na kwambuka. Nero gerire twaikira. Oyo kure mkorera yane. Lakini rende nje konye ngagete na korera kumbe ni wazee. Kumbe hata vijana tumeanza kuwa korera. Ndio nimeshangaa sana lakini nashukuru yote. Asanteni. Mbia mono. Ajina abakwani mbiyamore mwes. Samarieta ngoro kwerki manyara. Kurunyamira. Toire ngorango. Njeno mosani Toi wa mangana kurunyamira. Njeno mosani opita. Toka na eregas kericho. Ona korinko kericho. Tuate vile pora so mucho. Samarieta na erki manyara. Njeno mosani opeta. Mbia mono mosani opita. Okora nayo ukareterete kolera akaba kolera bwangu. Lakini nende ine gasi ngia. Ngayara bono togocha.
na ajire moko goti Naomi ninjwangu gocha na bali bacha aseli bagalia Naomi kuraga murusi yentanga nigo bali bacha li bagalia ya kona go tara gocha ngorongora ga kona kurusi we yentanga ni moikere ya kabiri abantu baminto banyamira injubwanko bono menta chinguru ake sukamuna ujirogoro nali ebije konywera wabaruziri totokorera iga togende twensi pi utukumerana na kolera Mungu ni mwema kila wakati. Hebu simama hapo Beti. Anita. Okay. Sawa, sisi tumetoka Kericho mahali Naomi anaishi. Tunashiriki na yeye katika kanisa moja na pia katika jumuiya moja. Kwa hivyo kwa niaba ya Wakristo wa Kericho pamoja na majirani tunasema pole sana kwa Naomi pamoja na Elmelda kwa sababu ya kumpoteza baba. Si sote tuko safarini, yote ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunaambiwa kuwa kila mmoja jitayarishe. Kifo tunajua kiko wakati ndio tumenyimwa kujua ni wakati gani. Kwa hivyo tunasema pole sana na Mungu asidi kuwapatia nguvu. Asante. Kwa majina ni Vincent Buoma. Na huyu ni Jenny Buoma na huyu ni Beth Sang. Asante. mbiyamo na abantu ba Kericho tumeshukuru sana kwa kufika kwenu. Ntararu abo bado ningendereta yase ebikundi by'abantu umugaka Severio Nguge chinyombo kirebere igokeregese ngutarire nyomba yemo enyomba enene na kabere abana mbaro bali guchinsa bake bali nyomba timaite barabunga imora chimo bamanyere lakini nabona ariko barange nabaro batene na mo bali giriga mbara atwara company abana bali abakogoti bamwabona Naomi urwa maigapi na inu tena gocha iga ekiare Elmelda no amenyete n'abantu ba Kericho nere igo baise gotenena nabo barate n'abantu ba Kericho mbagwateri bagara kabiri ntubasiekerere igo ma yababe nande familia nene kei na injero wali tigambero twake bicheyigo bas na inu wefuga biyamo bono tigangende nyombe enyombe nke Jack ne company yao Jackie eleta lilianka aliota ite anze abuka ekiagera na bora ya tukalite bete na kina te bera Jackie ngoja mole mwa jama lieta matukande bali twajera nyanzi abuka bono ncho si abuka ngo gocha
maba kana na ajire gokonyora Fred ajire gokonyora I'm fine ganonga kabisa mbia mono ngona ukwana turayanda barusi inge vijana waiber na kweli bago barusi iber manyango rusi wele bijaka wakoro munu chumene ne kanisa ne yeye rengani munu rusi bichengia bas wefuga abantu chinsemo chonsi batebi nambu ya mono ng'oli tokumirana nere miyoge naye batebire ke miyoge irana Nomulisi momani. skojiro umulisi momanyi onye waika kurubusi ali bagukune irake abantu bomana abakwani mbiye muri mwensi etimu ebuna monyero cheiga etimu enigo yarubuiga samwino basi nere nere yatigara maiga yo mwaka masera uyo bwate Paulina eyine etimu ya mpa moja ne yarurega tima ine baita goja kibyao wasengaki kolende bono ntetu akire pole na tutene mutu atuakire pole abana ukwana manga ntu alenga mwisonde igonda amulisi mumanyi libaga atokoro sabo mbiamo Abakoyone abamama na abatebiri pole ande boigo abakoyone nibagokerete mono asomo bumu atwara aso konyo mwaka tata ase nyagitari mwachandika mono aso kurwari tata. I'm very happy igoro ya ino nimba ruseretie kobinga abakoyone mbiya mono ande mogenderere igo bwatana kabisa kende nge batanana naba mama na abasabe na barabwo mubalende kyaro mugaka bono uchire toba tukubalinda tunya ko barora mbiya mono Osabe tata Nyasaye Yesu Kristo no mwikomo chenu twakira sobosi bwao chise kyamwaso kwirana mbuya mono aseke ukiugima Nyasaye tu waturaire twakira aseka yo mugaka kwaeta matuka menyete esengincha ari kugusasima ane noriete iranga abarese asore no wale bakurara ese myaka emia ono mugaka urari ese myaka emia asengincha wanchete agato mucyoye Nyasaye ito n'abamate bonse baremi n'abana baye wetera soko bwa kwa Yesu Kristo motorio to amen. Nanki na wanare oteva nga pole asinka ya tata viera ekiera ncheno yo mwavo Daniel mna mwaigwa nomolisi Robinson Momanyi korwa se kanisa ya Voronyi lakini nalikubatigera lingana elimo Daudi ya kuona osome gitabu gya Zaburi 73 oika yaote anga bali baguyatana na kurwa somo nene go bagusira lakini naruma yaote abangere igaro chenga mbuya amenye nyumba yo manene amatuka yonse nigaga netia bange no monene bono na onare ukubori ngaba mintu ngaki ayenga ngena ngo kware kuganiobe tigato sabe omochenu Nyasaye buya mana asingi chomo yegoyo tuachira asingi chokore miabande omonene baremi na ndobae ogosemeria ekiagere nse yenkwaerere twasabira obuya bwao boikerane n'ogwanja kwao gokoreke unorigeti
omotongi nyasaye twasabire ogendere koba amo na intwe naende ntomaete ng'a togototiga nogendere koba amo na intwe chingaki chionsi nobuya bwao boikerane buna orarore osesena kwagate nkeye iga bagosemena okorigereria na baminta abakira iga barore chinsema wao kero turakora omoigoyo iga ogenda amo na barabwo nemeroberia yiga keraere buya erieta riao ribakuna koimokerera igoro twasabire na kwegena ase erieta ria Kristo omotoria. Amen. Mbuya mono. Masese Richard. Masese Richard ni company yao. Ako na wocha abangote abarura na mbuya mono. Ekiagera bago to engora. Na intu tiga tuitabera nene ngore yo. Tara bwangu murusi weli entangani abairi bataracha tata. Ke. Tete baba burukan. Awairi bali chat Masese kuna gocha. Kuna gocha. Rusiku bwangu. Erobeli bwangu murusi. Nane nindoche muri mwenzi. Abairi abo. Tutalengo bwanga abairi. Yotali ambangete mbanjete. Lakini muna mutali utara bwangu. Kwa banyoleire bicha ya kabiri. Monge na mao koronguru ale rogo. Tevingo mao kora bere gati abu emonyoro. Abera abu ase angna ase lichati. Nye mwanya nyolire mukiga kiro muntu. Mbuya mono. Ulio taete gukwana ache gocha ase. Na wana manya na maukuru. Mbuya mono soko ngalibaga. Njo yongo kwana. Yongo kusabi na ndege. Ukanya mao mataki. Omwana oyo nayone. Oyo mumurumito. Yona chanche kumuhirende. Munangina. Ayonsi na sabire ka kyoma nene. Tago sese nigo. Mbuya mono mongina. Igon to gendret. Jeremiah. Entanga ninta etura nyora, lakini yo moko nyora nere tindo chiasale. Ninjengo jago tene no ko sendu na Jeremiah, kura ruzu wae wek. Kura ruzu abairi moko na gocha ngora ra ruzu ke. Ene nkali, ene ngao. Abairi ninchu. Abairi kanga toikira. Kanga ntwa nyiba kurumae go mwalimu. Okay. Yaono. Ekaro kwa rusiga ya nywere. Jeremiah nda to mwaka chivi chai inye. Wakire bere. Eyamo wakire ake na ngo tebine yende. Abana bali be skuru babange baije baswaso mwalimu Jeremiah. Abana be skuru nabarra. Abana bali be skuru nabarra abache gocha. Onye mbaye woni njentarra buya. Okay, sawa.
Sawa sawa. Mwenye mwakolere tokolere. Kira igo bono bache. Ndete bara baba iri bonse. Njwango buya ngoja barenga kando. Njulio kagoja busia. So iga baka mukabo mwalimu mochimwino. Sorry. Tare onkonyo murando yurwa. Ngo barusindo. Wabarusire ya gatatu. Wali bande batarenga abana tokolega mongo montoyo bali batarenga abana biyama mwalimu tigarabu osayo cyabo n'abana bo osayo cyabo asa abana bawe abana bali gitero mwalimu ga rusubye byayo mwali yena mukwana neligo kirogoro abali muninjugo cyasa abana nko kwande aseguru Kumaya. Abana mobere go cyari go biye. Bichateli kuga kona kwana. Biamono munyakerogo. Na tenenira uno moiri ure semo ya balimu korumo kwerero BBF roko BBF igondo munyakerogo ase ekombekyo oyo nomo secretary Nkoro kwa Vincent Keviro secretaria mokwerero. Biamono je Joseph Ongeri chairman ya roko BBF kwa niaba ya walimu ba mokwerero bons twabaire ngora mwalimu Jeremia ande je no bwera iniye go nyore ngora ito lemigo bono Piana kwa madam. Ancient nenega kwa niaba ya Sameta Teachers Welfare, mwalimu tunakupa pole, jipe moyo, tuko pamoja. The 320 teachers have said pole. Asante mwalimu. Piana na huyu mwenzetu. Asante bwana chairman wa Masisi. Sisi tumetoka Kiong'ong Secondary penye mwalimu Jeremiah anafanya kazi na sisi. So I don't know bwana chairman whether you will allow me to introduce the teachers wale ambao wamekuja kindly. Allowed. So the teachers who have come, please move forward, just move forward. Wanafunzi tusonge kwenda huko kiasi. Yeah. Hello. So, hello. So, bali tuachire ko toko kolega asiama na Jeremiah. Twagusaba muligire maate. Amasiama ngale maate na uchumine. So, bali toko kolega asina Jeremiah nataka ko bakwane igelieta elinde mo bamanya. So, nteto chako kuruga. Naitwa Madam Julia Nyamwaya. Mpaka Amos Kombo. Ngoge Jeremiah. John Mager. Onsase Pancras Pole. Madam Kaunda Nyandu. Nicholas Kinala Chweya, driver wa mwalimu. Kenzi Josephat Poleni. Asante. Darach ko mwalimu oyo akwane mang'ana abirega. Tuacha na wanafunzi tubwate kiongozi kiabo. Bwana Nyariki, please come and introduce yourself and maybe say one word.
I greet you all. I'm Anton Kaisanyalik, school captain. So mwalimu, we say pole as the Kyong'ong Pradhanti. So tumekuja hapa kurepresent wanafunzi wetu tukisema pole. Wanasema kwa Kikisi ama Tanga igarama yi aseki asuyo taranyarora tari bayo, lakini kilago cha kwa magani si ndio? Akoba aya kawaida. So agen dominate kwa no mwalimu twaro bolemu aburago konye. Asante. So chinga chiganda ito kwa mwalimu ya makwa netu ajenera Mr. Our senior teacher akwa nega nera. Asante principal. So chairman, waombolezaji wote, Bwana Jeremiah na familia yenu, tumeleta pole zetu na tunaomba msikubali na tunakuombea mema kwa Mwenyezi Mungu alete faraja katika familia hii. So tobwate kende pole togo tevi oleme kyaere nchirenero twensi togo eta karolia ikire kende ngeitra kole tiganya sale tobole mwese nkesi. Thank you. So asante Marieta utabatebi. Na kwa netakale lakini njengo rukujon ogero kansa itose itonsa nagi kimina. So thank you. Na njengo roku Kennedy Moimbo nyange na nje principal St. Pancras Kyong'ong sto kolega sino mwalimu. Ono nchitimbo atia mange ngokwane kiagera ama kweli na makoro. So bona ya beire osokobwatia igatwensi ipi abange baito we don't have our parents. So naya ekera korekanire ni mipango ya Mungu. So esa uliere mipango ya Nyasaye ntubono kene ngeyo torakore. Igo kwa niaba ya shule on behalf of board of management ntagete kolente ngora ye itoga iga so mwalimu na abamwe abo mukioyo iga ne amate n'abasani banyale gwikerana matanga ya iga yo mogaka igo kene ngeyo ndakwana pole sana mwalimu remereri konya naye ngonya ngoenda tora sande watu tunaenda kwingine tunaambia wengine. So ngonya kole mitole konya abande gobono lende mwakora arwale ni maete umemusugulikia wagachire nago tebunyoka genda musugulikie lakini lende abeire igo pole sana. Pole asaya abeire. So mwalimu abanafunzi mbabwate pasa gaiga yabo. So captain obako mwalimu. So pole so naindu tigange welfare ayo mwalimu pasa yeto. So asante, thank you. Mwana nale ntigali tukuru Evalini korabwangu Evalini ni njune company yao tokole mnambwango twali twachere Evalini tokole mnambwango Mogambi nangoli go no wata amo ke tongga pada sai to kolega na twarusigwe bicha asing'encho moroche muna toko miyoku tiga twanjira na twensiga na ntwatene na bosi
Biamono. Aseng'encho fa twaikire njira tiyo turasuke gwetania ase twaikeire igo ikatworemererani fa tagenderera eking'wanso kia emisa na nyuma yaye tumae kugenderana echinkwana ase twachitigera
Waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Announce tenne mise aja kire. Anda terus si kau kau apa gitu? Nih si itu bekel yogirik. Waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Alifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana.
waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Ya kuwa mkombozi wangu yu hai, na ya kuwa siku ya mwisho nitafufuka kutoka dini, na nitamuona Mungu wangu mimi na nafsi yangu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Wa Kristo wapenzi, na hata wale ambaye si wa Kristo, naamini hata la msi wako, wale wako dini ya Waisraeli, hata kama wala hawaendi dini yoyote. Mbayo sisi sote ni watu wa nani? Wa Mungu, na tunatoka kwa Mungu na tena tunarudi kwa nani? Tuwe tumekufa ama tuo hai, sisi ni watu wa nani? Wa Mungu. Lakini ngawa si sote tunarudi kwa Mungu, si watu wote wanataka kurudi kwa Mungu. Ni wale wamemchagua. Talibons vanchite kuira nasi Nyasaye. Ayenyo ale kuguita abantu notegetura nasi Nyasaye. Ayenyo ale gokoroga notegetura nasi Nyasaye. Ayo gusikioro beberuo muamate notegetura nasi Nyasaye. Igo talibonsi batagete kuira nasi Nyasaye. Lakini Nyasaye abantete atagete nonoyo mutatureka. Igo tuachira iga ase oyo mumanyite Nyasaye. Akabatiswa. Akagache familia, akagache kanisa ya Nyasaye, akagache serikali ya Kenya. Igo tuacha nobore mu. Ikora genda anda matanga ande nko ganda ni nubwoba. Koganda gutinde ko muntu utanya gutache kanisa. Koganda gutinde ko muntu okweto obuibi. Koganda gutinde ko muntu orogete. Oyino mutinde kana bare mugaki. Oyinkyugo chikora, ngingo chikora ndikaki. Oyino anemisa ne motori boli. Ya. Bono ebe keange. Oyokorire sabari yaye. Leo ni yeye, kesho ni nani? Kesho ni mimi. Kama una masikio ufanye nini? Tafadhali usikie. Ukisikia sauti ya Mungu usifanye roho yako nini? Ngumu. Igo tuachirena na masikani ya manene. Abasasroti Timothy Norio Komokonya Victor. Igo bate abambata evi pole sana. Pole sana. Igo togo teba pole na ande togo teba pongezi. Mangana arabire. Pole kiagro muga koyomoko moriki mubiri. Mamorore naende. Na umura morote. Lakini igo togo teba pongezi kiagro muga koyo. Wamenyire na masikani. Ukinrie familia.
Wagate kanisa ya Nyasaye. Igo bono twatebaga kimbo yati mukagende. Tari boigo. Inse yega no tage to menye mirere. Otage to menye mirere. Asa abasikari abasomba basirikari bakwiba kibesa kine na tucandike to butaka. Igo tage to menye mirere ga. Aiga sana keire raira chikura marakatano nkobu. Aiga se gwakando mogere kata so omogere no muntu Nyasaye. Abantu bande mba mukanete. Gon ngetinta kitimenya mirere gaki. Jiga kinoye mbono igonchererire gaki. Gaki nchererire. Igo bono gaki abana bo mugakoyo abachokoro abasani gaki moreme. Aso mugakoyo akogenda siasa mbaye tekortiki. Teyo borogimbo kortiki. Enchara tekortiki. Gaki abuna sagi gaki togwertu kumwakera chinkobi gaki. Nyora ba Kristo mu kwana ken nyo muwegeni te Biblia ino munasa akogenda ndamwa mteyo baligateyo komoga kabuno yakogenda gaki nyo tali obongiti bwa chirine kwegana bwa chire kango mwarete ga chiri no nyini komi to chinche gaki totengo moino gaki tali boigo yo no bwa sere tali okolera gaki. Huyu ni mtu ametoka hapa kwa heshima. Hii ni sherehe. Ekara ibori tuga cha bantu barenga balto como rambanganiga. Ekara korte nyanja bantu barenga balto como rambanganiga. Honorora. Mwanadamu obwate bigeni bitate binene. Bigeni bitato ekero kobatiswa. Okoiboru elia kabere, karaga kore nyanki na ekero gwakure. Ase ibitato inkera kikere kenene kabisa. Ekero gokwa. Kina kia kenene kabisa. Aya nocho kwe, nocho nyore mise nene igakuse gaki. Nocho sangie kwaye ngia kokotera. Fata barongo na chamnyo ke kurubuka ndache kokotinde kakuse. Aye bodi angaye. Eki kati ngocha nyogwa kweto moro ingocha na nengonjo ke na onjo kira bange. Kwebo ikianga kala na rusina koraki. Na irana. Gomono inse yeiga tiga konje tarera. Inse ngocha konje tigore. Oyo barongo gokwana. Mama Marisera nemo chaliare. Nere konyo gutware ntamo. Nere esenta nyumba. Nere Nyasaye ito. Lakini bono uchire. Wono moko rankure randa mariga iga. Mumanya nanjirindi na matanga. Tali boigo. Lakini igo tokorema. Bona boigo. Tokorera bona bari baremete. Bari nogo semeria. Togote boyo iga tutanganira. Ese atutanganira ne tutokareki. Ntoiko. Ukwebe ke ange tiga tuinyore na nebibe biarententa makweli. Bikarenta amarweire. Bikarentenda mwamuli bereme chande menge. Tiga ngo tuinyore na gukane bibe bieto.
Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Ee Mungu Baba Mwenyezi, tunasadiki kwamba mwanao alikufa na kufufuka. Tunakuomba umjalie kwa wema wako huyu mtumishi wako, baba yetu, ndugu yetu, Mzee Severio Ngoge Gichono, aliyelala katika Kristo, apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Twende tuzikie.
tusikie, twende tusikie, twende tusikie, twende tusikie, twende tusikie. Tuikaranse tukire totegerera gusoma. Tukire totegerera gusoma. Nabari mubegete chigobia. Ogosoma ogotang'ani nigo kogochikorwa ase egetabu gia okomanuka 21 ochakere eyemo goika 5 ekerenga igoro aya ase ense enya erio ngarora igoro aya na ense enya naki igoro yeritang'ani ase ense yeritang'ani biaeteire nonya na enyancha teri naende ngarora omochie oria omochemi Yerusalemu omoya ogoika korwa igoro korwa ase Nyasaye obekirwe ang'e buna omoriakari ochabeire gochia ase omosacha oye ngaigwa eriogi rinene rikorwa ase ekerogo keria kia obonene rigoteba rora obomenyo bwa Nyasaye nigo bore amo na mwanyabanto ere namenye amo na barabo nababe abantu bae na Nyasaye omonyene nabe amo na barabo ere natinye kera ririga korwa ase amaisabo amakweri takobao nonya ng'ake nonya nokweumia gose okorera gose obororo tibikobao ekiagera amang'ana eritang'ani aikire goeta na ere oyo ikaransete ase ekerogo kia obonene agateba rora nakorire onsi koba amaya agantebia rika aya ekiagera amang'ana aya nayo obwegeni na ayekene naende agantebia aikire gokoreka inche nantebia aikire gokoreka inche na Alifa na Omega omochakano na omoerio oyore nerang'o nimoe bosa anywe korwa ase ensoko y'amache y'obogima ring'ana ria Nyasaye totene nase okoyesika evanchili. Mimi ndiyo njia, ndiyo uzima, ndiyo ukweli, asema Bwana.
wanasema when you go to Rome, Be as the Roman. do what Romans do. Aiganyo guikaransete aita gusuru mwane ke mwerere guse igoru warete guse kwago tiremono nyo tuliese ke gorie kyokora nchetenena omonguru abena inwe ogasoma kwebanchiri entagatifu kuna yaligetwe na Luka. Sai aiwe obonene. Mulango ni wa 10 mstari 25 hadi 28. Narora omworokia bwa machiko agatenena okomotema akabora. Omworokia inkinda kore inyore obogima bwa kare na kare. Ere akamoboria asa machiko ingikerikire ina kyogosoma akairaniria mwanche omonene nyasaye oo nenkoro yawo yonsi nomoyo wonsi nechinguru kyao kyonsi na obong'aini bwawo bwonsi nomogisangio bunabweyanchete akamote ebya kweiraneirie buya koraigo naryo orachie kare amang'ana maya Nyasaye Biamona sinyasa. Nilisema hapa awali tunatoka kwa Mungu na ni nia ya Mungu turudi kwa nani? Turudi kwa Mungu. Tena nikasisitiza si wote wanataka kwenda kwa Mungu. Kuna wale kwa njia ya kipekee wameamua. Wameamua wataki kwenda mbinguni. Lakini Mungu ndiye amewaumba, amewaamusha siku ya leo, wengine amewapatia familia, amewapatia kazi, anawapatia uzima wa bure. Na hata amekuva, amemwaga damu juu yao. Na hata Mungu anaomba, Nyasaye akoko sorora. Uira nasari. Nyasaye akoko sorora. Nasimama mulangoni, ninapisha. Ukisikia sauti yangu ufanye nini? Ufungue. Unaweza kusikia sauti yangu usifungue. Siwezi kujilazimisha kuingia kwako, kwa sababu sina kifunguo ya kuingia kwako. Ni wewe tu ukifungua, nitaingia ndani. Tutajumuika pamoja. Lakini kama huwezi kufungua, mimi nitapita. Na sasa hii Mungu anapisha roho yako. Mnango kuona naonda abaka kaka kakotira kamwamuga, lakini sauti yangu ne yangu ya Nyasaye. Ekero muntu orio monda akwete na Lazaro agakwa, omonda akagendarari. Lazaro akagendarari. Agatebiga kibaba Ibrahim. Tebi Lazaro gakia kunekiara kia ya samate iga akendi oromemeruane kiagara rogo koraki. Ibrahim akamokani. No anito tagete toche iga abugo se moche iga enkurumonere gatia iga gakitota tamboke. Bakyo monto no yo kuimbona atabukire. Namanyite nabata bamurabarenga. Batano. Kakitomara saru siaki abatebi. Abatebi kakimba basogochi nse yo morero. Ngaki Ibrahim amatebeti. Mbare nango. Mbare na Musa na bantoki. Ya jaga ki omuntase kurwa saba kure na libara moigwe. Na Musa na Ibrahim akamatebinga ngaki. Nyare mba koigwera Musa na abakuani. Omuntu na boka kurwa saba kure mba gokoreki. Omuntu ta kwita na anda akaboka.
Eliabo getaba ensengi maya mo buateti. Ya paka bone mo kanete. Monto bokire. Yani konya Petro bakora granere Yohana nabari gete iko something we have seen, we have touched with our own eyes, we have experienced. Paka kuna Yesu bakara granere naanda obokire. Yohana ikakuwa na out of experience. Tali gentara ndelikuwa hapana, anaongea kwa sababu walikula na Yesu. Walitembea na Yesu. Yesu alikufa akafufuka tena wakaonana na yeye. Lakini bantu paka bono bantu mbanya kumwegena. Iko baminto omoibu koruense igo moibo likoruense olio koibo tanganya sai. Akakukinia, akagosomia. Akachinyimo kwa Sauli yako ili uwe na maisha bora kumshinda umwibuli uyukoruense na berobororo. Ubororo bonene bonyaga ngo tindika abantu natindikira abantu mbali na kondi kinyangi mbali ngo tenga samatanga njenga ete ninde metende omusata na akonyire ndemete. Lakini koruna tebe tuunde boganda na mama merara iyo mbwata mariga ga sama isangire koruwororo. Angire koruwororo. Karoni karaste yangu sangia mariga ya guitika yokaiga. Ige kego taba togo temna ya makweli nare kawaida. Lakini tari kawaida akire buo akire nyumba. Tari kawaida negento kyobororo. Nonye Yesu tarita se asa makweli arasoro musani oye. Yesu akarera mariga. Yesu akarera mariga. Igo bono baminto noya bari bakorera mo batanga tiga bakoreki. Tiga barere kiegera mugako yomba komorora nainde. Bono rono tu achirega. Ene misa ya katoliki. Nche no musombo mu katoliki. Abare insa barega. Abangina ba katoliki gosembali batalia ba katoliki. Abange mbarabi. Mbali batalia ba katoliki tikambate. Jibono mokurigi ga mutalia ba katoliki ga. Njimokurigi ga. Ntwari ke kadi twaba invite ga ki. Ntwaba chika. Ntwaba chigeti. Pone sama kweli ara manenare ekando to kora etino to koraki. Igoto kobeka kando. Tigaga kinko borie kene. Kanisa katoliki nere igoro. SDA nere igoro. Aba Islamu bare igoro. Pone nkituko nyokuruwa na jitini. Etini ne koira igoro. Tini tego koira igoro. Ama soma yaga tu soma yaga na tore tini. Na Yesu akarangiria abantu ekarekyo moeri giekina akabatanana no murisha gwatana na chimboli na gendoki. Abanda akababeko kobe abanda akababeko koryombo naboigo. Akarwa akateibali bande unagaki kono narenge nerango mugakoraki. Narenge nchara mugakoraki. Narenge ntari noba menyo mugakoraki. Narenge gitirianda mugakoraki. Inarwarite mugakoraki. Narenge chara mugakoraki. Bono soaso bonda burio buya. Wabarosare tuku koru karense tarakoraki. Nande bakaboli gaki. Ndi tuwakoroche. Kore nchara tukawe kwendagera. Kore gitirianda tuko kaboya. Agatebekere kwa konye toyo moyo igomoke. Na tortinan kwa beto mokatoliko okabo maesti ogantara de buyabona ganda igoro. Na torete okaba kwa ngo musasroti or the mighty prophet of God bona ganda igoro. Ka kebimbia toire. Tigabo no konyo kobo korobo chinga kurwanira kitini. Koranje okuno gutamanya Nyasaye. No manye to muntu naro tanya kutache kanisa ya Nyasaye lakini uratu ke gorase Nyasaye. Manya ekene omuntu naro tanya kutache kanisa lakini akokonya omutaka akwabera omubisa ijiko lyokumanya mayana mave tari kanisa yakotosomya ijike libibe kirasa nkoro yawe kero otongire dileime omwana bye myaka 6 igamanyita mabe namaya
Talie tina kwa matebia hii ni mbaya, hii ni nzuri. Haya, una sauti ya Mungu, your conscience. Damiri yako inakuambia ukweli na nyakaro chikoiva. Damiri yako kwa tebia wewe nobo betika koiva. Bobwate sauti ya Mungu asore. Sauti ya yunare gutako kugambia. Ha? Nachoka somo gutanga nwakwana. Yani asa marigata iyo. Ono kunya korera mamara ile mocha kunya korera. Asa marigata iyo. Umongina naro bogete. Asa meretri tokeria erichiri motori enchara okujikogenda. Omomura obwate chinguru tare maritia bogete butukwa kagenda akakwaraki. Manyo mumura otongete aliumbu akaumbika. Tarie kerema tarie pega. Akacha akwaraki. Akaluisho umongino ya korera. Mongino ya korera. Umwana yo mase family olipika bie familia na baso ete egari me agende school. Endereba bone egari ya tanyo ku service ago kamapira kolenda. Aga egari me obekira abantu osabire kibasi yaitwire igakogendie egari noyo iga maroko bakanyuta marwa mutuko nyokondi siorori iga au kogendie egari. Ogokora accident omwana olibie ko okoraki ogokwa mwana bwomuki ogokwa okabentereba never served the vyoko okabentereba akwa na kichwa timamu mwame nyokatabanga ki Nyasaye na babange tebaigo kaki Nyasaye akabanga baigo Nyasaye akabanga omwana bwomuki omwana byekaga bwabena akwe onyasaye bange tebaigo kaki abantu kwa Kristo moko tebaigo paka omumuragete akaira mukaye nyagitari Immaculate Hospital Nairobi n'abayibuli nabo bari bonsi ekyagara n'umwana omutangani basemereti umwana omutangani okoro mukungure morito wasemeria hope Kona ako to kuibora na naba sister nyagitari naba sister ba katoliki na onde chaplain ye nyagitari ye Immaculate bono abayibuli baikiresico oyo no mumuru ito mutangani bono no mwana ochokana to mwana omuchokoro mutangani bono to semereti bono mogo semeria bono abanyagitari naro umusongo ulikire naba sister bono karo akoi anajifungua wakati anajifungua akajifungua vizuri lakini mama bahati mbaya akafanya nini akakwa family kanyete isiko ewuko iliata ekoro mwana iburinge ntukike kwa tayi mwana ibuirwe kuko ilia bakanyete bone kare sister go ta gotebya banye sister go cha marika guiteka ekago tebyo mugaka nyene n'abayibuli baye nabaye mwana mbuyare lakini omuntu notonyori omusaki uya akaka sistoro agatabo omwangitera omugako ya kabeya akagende sirikali akaira sister nyagitari ekotini musongo agatena agataba gaki we try ndintu anya guita muntu ncho omunyagitari mbono musumbo Nyasaye we try our best lakini sangina ese nekira ine gaki ese tekira ini bono mukungu arabyaro mwana ore marete igogo ito mukungu abyaro mwana ore marete na buwata tata moke narega bunyaganja buwata bakungu babere oya mako muiborera kinyaroka cyoka oya maba muraboka abasibati abaga bakurwa na botambe oyo bwate kinyaroka kurwa ni uri bwata bamurota gatoiro muri mabwana gakino mugako abwanta kamwabana kinyaroka cyoka kusaba muraboka kaki bakurwa na botambe bagechaine ai kakyo gutamanya ono mwana yo uiborwa omotebi na iyo ni mapenzi ya Mungu mwana inatache kanisa na ninje nitache kanisa Nyasaye akangura mama ntamoroki Nyasaye onkumora magaki
Komorama kabisa. Kai. Nkobe terrorist yeti kanisa terrorist kanisa jonzi. Ga kitali Nyasaye tigango kanyo yo minto. No abo morogi no abo moibi. Nyasaye agwanji tebu nanji tebali abachenu. Nyasaye tago kubangera yara mave. Nabo konywa marua okwa marua buchinga. Nabo konywa sigara nendagera. Abantu mbali konywa sigara. Sigara nare itete tata krisanto. Sigara ne sumu. Omonto okorosie sigara, okonye sigara, aya no moiti. Nyoko bwate ti sigara tukaya oga choru usio. Tigango tabie kene bono. Kore biasara bie kene. Omonto okonye sigara, omonto okonye changa, abuna abantu ki. Haba iti, nane kanisa okogenda Nyasaye. Kanisa okogenda manya. Ai. Nyasaye ta kokobangira ayara mabe. Ya. Nyasaye na maite mnogo chukukwa ekene. Nyasaye na roche bigo chako kobera ekene. Lakini tari ero kobibanga. Omorogina bago kobangira. Omoiria kobangira. Omoitia kobangira. Mbona baiko? Lono toba sokata na Nyasaye. Ya. Nyasaye akobangireta mayoka. Nyasaye nyoro gochako kugambi bono nguboronge. Ago chako kugambie karogie kina. Kwa igure karogie kina lyoka. Lakini bono Nyasaye anjita abantu bonsi. Bonsi pi aba anjite ikomi ase ikomi. Ekagaraga tobo mwana oye agakuwa so musaraba. Omwana oye takweleta bakatoliki boka. Eliago kwa bakatoliki uchimba rengo. Chakweleta aba SDA. Aba SDA mba rengo. Iga kweleta abantu bonsi. Bwaje no tancha ye kafiri. Omuchinge nseyo manene nseyo tali omunyabiwe. Omuchinge nseyo kabisa tali uyo kuita abantu. Omuchinga bwaba chinga no liyo bataba Nyasaye tayo. Omuchingo yare Kenya. Nani morende liboriga liboronge. Omuchingo yiga ago saba abwate kiombeke nene. Iga tageti stambu ebekwe. Omusacha nyomo omusacha. Ono nchabi bono. Kaki nchabi. Inchabi. Omusacha nyomo omusacha kaki. Ninyuntinde. Ongo okobeko kuwanaga. Nkobwata okobeko kuwanaga. Nkokotaba. Oyo no musacha. Oyo no mukungu. Ninyuntinde kaki. Omusacha nyomo omusacha. Aya bono ligerelia. Chitini moka. Kana kata. Ugo tuwagete kibasa kia mumbu 60 billion. 6 ekorokoli pesa ya uongo. Lazima uadimise kila ulikupari. Sindio? Wono onya president wetu. Muonye. Ika konya kukuana ngora ika. Lakini ama ite kia kukuana. Kibasa tuwanyo ote kia Amerika. Ach. Kigakana muno uru akorteki. Uru agakana. Kata mbele agakata kabisa. Lakini ojabona na wakonyo kore. Kiba so meli. Igoba no chikanisa gaki. No tabe kanisa. Gaki kayu musacha kunyomu musacha. Abakungu abaichirega. Saka tuku batama baichire. Lato nyoma ikome ntoranya gaki. Abakungu mbaraga kibasomete. Babwate bieni. Bamanyete buya. Lakini genteke mke baborite. Ngentoki. Umusacha aborite gaki. Mbarega. Igobo nayo munginano kore no mga ko mutarra bakongu. Kota ko uruore. Charo mga ko atara ko aki. Atara ko moraya anye. Otama ba atia bakungu mbara babate keni. Bakubwete batabwete abasacha. Omuga ko musasi no mufalume gaki. Mobaranga.
amakuli atuulira omusajja omugaka omanyite omungi naza kukwa omugaka nabakonta omungi nonde mbona bakonta lakini omungi nakakinaleta omugaka onde yaya gaki abagaka bararako omungi noyakule nonya liba lamatango otorire kare manya agachora mapema agachora mapema ai wona abaminto ogosoma ogutanyi gwakwana buya tobe nerango ya maki y'obugima bwa kare na kare tobe nerango y'obusi bwa nyasaye ekegotwira igoro tari kibesa kyaito besa yaya none bibilia egoteba nakong'u omondu agokora ki kogenda igoro nakong'u okoba kibesa kikogera kwerora kibesa kikogera gwachaya omutaka kibesa kikogera kwarangana naende kibesa kinyinge kibesa ekinga amake y'echumbi korang'ete onywa amake y'echumbi gokoranga mono kibesa nabo kirego buno ogosanga kinyinge buno okoranga mono tari baigo igo bono omutaka n'omondu ang'okoiba anene abande nabo wakoiba butambe ogokumia nje bono nkobaunga mukono omora nje kiege nteki kia homosexuals moten mobase kwa serikali omorembe mobase kwa serikali omorembe takaime amwe kwa nekene Mugabe agatebya Obama bakyatebeti Obama nchunga koro mukano kabere Mugabe alyambi Obama namna hiyo Museveni agabwate taba murabali bagataba yaki yetu kunyoma musai obabe kirekera obatebiri umokabere kera imamo kwiboro mwana manya ko basubore kwiboro mwana yugo mogo chamba busubora basacha banyome bona bacha iboro mwana gose abasacha na baba chiri gubuke ze yaroka iboro mwana lagi ayo bono ay ese ya nyasaye nchererire omugako yagakina buya emyaka erenga akorire 90 what 92 ay nyasaye mwete bonus yona kori 68 omugongo kongatia amaisa anengo somere birora kareko na kamnyokire buya nako mupira na renge.com ngoete para ya kinyako cyandikire na igubuya ekinde kyambwatia lakini bona nyaroka teye kondigereria kinko minyoka ande mama konya magora ko mwatia magora ngatiringire nyakitali na matebye that's the privilege of the old oboko tuobogo tena yaki na yaye toli korabuya toli korengeri buya okorigibiro inkorigibiro rembi bwata kobokoika kai mwaribiro byane bire kaibiro bakombra nje kubwata koboko ke obe oboko tuobogo tena
ayigura sara sinasai nasi oye no mukungu oye abuna baba ndonko likema insago koliko ko bwate professionalism ngo kwe myaka ebere otenyo metina kebara ngo ko butegasi no boso kuna sara koliko montegasi myaka mitana kunyoma ya promote marriage oyabona akanyoma aba sacha akabo musacha mukungu akamupromote akamwa bana akarukutata igo musacha sikomo bukao kira mukao ayembosa yaro gato ko ko musacha agakwa bana okoro kutata tani boyiko mukungu abata kwa bana abagaka mbagusike mbako gusika wono omuga ko muchinge ense yuiranite magense ya Misiri no byogo cha morogobo gwako mungina tege naba murambare ga basomire babwate nyumba cyabo ninawo kuri kumorogobo botambe barigereti mayaga hakimanya omungina ga ukina bamuraba murende cyari abukura abamuraba kurteki ay kakyo monto gwaka mama tiga ketata omonto gwaka mama chengo nyore tata kakyo monto gwaka mama tiga ngake tali banaki ekira monto rendo onda tense ya mama emikinyere ndabo gwatiga omugaka kuraji torachoni kama ya kwebure kengwera leo sakira hand place ogo tenyu kwa mamiriane tabu montoki omongina omogaka karansta ko somega seti akimanya proche mwana mogongare chikoni chatinga eke omogaka karansta kiori kana kerama mama pana kiesa mama yakia ko bare kanisa yaro kukantoki mama kanisa mwana kwa kanisa ko kupapa kanisa aya heshimu kina mama chinse ese mukungu asikire chitangaine chirambere chikoro ku first world asa mukungu atazikiri chinse chiranite magega asa bakungu barukurugwa chinse korteki chiranite magega ayo no moga uyo gwako munyina tobase kwegikero ke kanisa tobase konyora masakramenti nabo iko abagaka lakini abagaka mbale babukire batanya gwako munyina diye nkora buri munyina abangina nko bari abangina moiro kai kanisa mitore babambiyo Yama. kwanya gwakwa Ita. managaki manya ay baba ndigari koranje baba ndigari ekanisa toya ekana dogo kwana baba kwana wakwa ya nana gwako yani kaba kwa murekerete kama kirati mukamba taki ya nosikire gaki mugako ya azeze nugugaki abagaka mbalenga omugaka narega omugaka ne kanisa tore koranje mugaka mbale nore no mumina oya mabaka we bakwana kene bari bandre kando oya mabaka warwaki omugaka kwanya ko mwaka na mwaka tulimo ya Mungu ni mwema kila wakati bakitoba abere abakorte batamanyite tari boyiko bakibono bamanyire tari boyiko muwaga tutikiti wako mungina baki watikire lakini ese bono bwako mungina wewe ni shetani afanye nini ashindwe omoranje oyo mugako agakina kabatiswa saka mwabana
naroriga akorite gasi esirikari agakina buya banyorira abana ororira abana buya ororira abachokoro mbona boigo bono gaki mbora akwire na buoye gaki akwire na so mutongoye gaki bono itu nampongeza oyo nateba endagera yabura tukuri totenge yabura neno abakristo mugasalie ekegusi kanga buno yoga kanga kananyugini sintenge gaki lakini bono bankaniri yaya goga ndafata Timothy kwantebia maruga ga yaya na lenga se fata Chris akataba maru yaya tali boygo bona tabu when you go to Rome you do what Romans do bona nanje na njire tali nanja na koreki ona urwa amarua rentrobo taka Africa is 40% poor okoba ya amarua rentrobo taka abunire kifamilia aikira abantu ayorio korosia maruna akuragere iriga no tokuruga iga kokorosia marua unajichimbia kaburi mwenyewe kokorosia kachingo kwa besa yane laki na swetiri mogondo iga na oniri chokeriane iba gokonga makuta yechingeni omana konge gerasi ya changa kaki ayo no muiti namba moja gaki choba so kutache kanisa gaki ayo bono nyoko kabwate chinkara nyomba gakyo chikere gaki kena agotebirie kene na agotebiri hii ni sauti ya Mungu na agotebirie kene wacha pombe ngero ngolinyu nye kebiriti nye sabuni igobone so yoga kogenda na Kristo semereti ngaki bangeti akabatiswa wacha ukafiri batiswa batisa peke yake tena kwa igoro batisa peke yake huwezi kukupeleka mbinguni batisa yote hapa umepiga magoti kuanza marathon ya kwenda mbinguni filimbi imelia wana mark get set go watakire komyoke cha koraki cho ikengori yobone patiso nengia lakini nyoko tego kwera igoro abara kibosi tubote gamba batizire gaki baramba batizire bono patiso peke yake haitozi wacha makikanya sai abero mubiso konyo muboraka konyo ntakana kende kanisa Chokoboka mambitika koboka mune ngondi orare muno bunda kokoboka tugama tebi nyasai obutuko bwelire buyambu yamono gaki kwangere tukoligia nga chinguru cyara ronkora mapenzi yako borogoba tugama tebi nyasai buya nakolire lituko asega sinakolengia osesenigwe nakolembe nyabire gaki nyabire otambe boigo otambe ayini mwanya bantu wesi munyama saba kende kanisa yao kende kanisa yaki kinda batabijwe kanisa katoliki kende kanisa yao nyerera Anglican koraki kendo nyorera SDA koraki nyorera Catholic koraki omo Islamu muyanaga ndarali omo SDA muyanaga ndarali omo Catholic muyanaga ndarali omo Catholic mubenaga ndarali omo SDA mubenaga ndarali omo Islamu mubenaga ndarali yabona nagatebya ongise kanisa yao kingo tebe cyoke Catholic tora abanje bakabatu sinyeti kwegure tora abanje bakabawaki jatina batebo che kanisa kinda batebna kanisa Catholic nere bwato borabu abando moromo sunteme na kwani labaiko ya imaite kanisa teri enseye ebwate kene kyo kyanya sai hakuna kikanisa kibwate biminyo byekene ebinde bibwate fraction ebinde bibwate a quarter ayebone saba umanye kene lakini manana dini te okweregoro dini yoko te okweregoro watia amachikanya sai esike muno mwana nyasai na wanchite ocha gokwa tokokorere misa tokosabere into abakatoliki twegene teiga kero monta akure kinakya yenkirana
Aninche no mukatoliki. Insike no mukatoliki. Omulisio minto, omulisia atanga. Ntini kiale. Mbano omulisia. Okuwege na kwaye, ekere kine kwa kule kine jakoreki. Kiana churumbana boiko. Vade stie na mwege nte boiko. Okuno kuwege na kwa inu anengu sigete. Tali boiko. Na inu musiko kuwege na waito aba katoliki mbana boiko. Ndo aba katoliki to maete kara kwa kule kine kera koreki. Ngera nacho. Ika tabu makapayo 12 gagotatebia. Omukwani omonene bakagandana abasikari kurwanira Isiraeli asesegi aba abayahudi bakaitwa abasikari bono mukwani omonene agusaba kibesa agenda Yerusalemu kubaruwereke mwanza abasikari bali bakwa abasabere bona abo agusabere kine kyana kiruboli ya nkirana abaruwereke mwanza ekene kyan mwanza kiyesa turwere twins eke mwanza boneke mwanzo chemisa ekeneke mwanzo toko taba bloodless kitali na manyinga lakini emisa nege tambo kereke tangani kia eke mwanzo yesa ruta so musaraba daron kubugo yake kombe gidi vai njera na manyinga Kristo aya itegete ekubwata ni woko ya aso kuruzugwe bibe igo toko bori amanyinga Kristo oyonyoro kunekebe umuntu narenze utarinekebe umuntu narenze utarinekebe ya no empapa mtakatifu yako kwa independencia mnanda ganko kwa independencia arakabere kero mutinyi kwa independencia no rio kunya gontara bantemna anale nkonywa marwa iko nale nkoiba lakini litukalimo nkarobo rabu nkatore kabala sidiwe Bono, Jesus is my personal savior. Bono na atore kire. Yani bono gonti na bono toa kore kebe. Omonto nara enseye. Ora kore li tukuri kimata kore jekebe. Ase birangario. Ase nkwano. Ase makoro. Kigago ntebi na Jesus is a personal savior tata. Kigago ntebi no watore kire. Ntebi geko warari. Igoro tera hallelujah. Lakini ekerorense ya utatenda dambi. Utatenda dambi. Igo bono no kwege na weito unoyokwa na kunebibe. Kwa unyonge wa mwanadamu. Saitani ngotoke nkare. Ense yega ngotoke nkiri. Enebere tobuate nebuate ngotoke nkabube. Tobuata ababisaba nena batatu. Umubere oyo tobuata ense na saitani lakini naso kubwa kwa manyinga Kristo amanyinga chali ese chinguru cyane chali asaba cyane bwane chali asaba saba kwane chali ese sadaka yana kongera igoro kende nkeyo ora korogwe na igoro lakini asa amanyinga Kristo oka amanyinga Kristo oka amanyinga Kristo amanyinga Kristo Yesu akaikanse togende iguru Yesu akaba mwanya bantu abo mwana Nyasaye Yesu akaba goli byeito tobogoli obo kenu bwaye igo kogenda iguru okoba ya mabera Nyasaye amabera yo na togosabira mugakoyo amabera yo togosaba bali wale wanaomboleza kwa kifo chake awatulize ikina kitogosaba gobona twebekeanye Ntomanye tio nobo bisi, ntomanye tindi togo chako kwa, nabo muntara kubana na tokurwa iga. Mwegwe biririato. Amokuno mga koriole nkorandia, okure. Yomo nebeke yange, uchui saa, uchui wakati. Kwebeke yange, okobatiswa. Kwebeke yange, agache kanisa. Kwebeke yange, agache familia. Kwebeke yange, sike sirikali. Kwebeke yange, mumanye Nyasaye. Gobo na ayo morodi. Kigoborogi. Ayo muibi. Kuibe nkoko ya baba. Kitoke ya baba. Ayo ryo gusikioro bebe. Usi to manye kantene nda muamu nelibero. Kitu ina nitimagega. Gobo no tutigevyo. Togo kwa. Tobe no morembe na Nyasaye. Na mwanya bantu. Na intu aseitwe. Asili talia tata, elio mwana, elio moyo mutagatifu.
Nanchire Yesu Kristo mwana wa Mungu wetu kabara kuna moyo mtakatifu ule tunavika Maria tunavyoshia kudaka Yesu msalaba kitamba kile ulikuwa abana bakure bagine kibarasa ikaransta so kulikuwa ni sai tata kama wiki gima ko ambia bagima na bakure nanchira somo yo mtakatifu kobeka kotire mtakatifu kobeka mkwa mtakatifu korusiwa kwewe koroka kumubere. Wale wamepanga kuombea familia wachongea daktari, wengine wetu tuweke mikono namna hii tuikumbe asama sabo. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa kipaji ya uzima, kipaji ya uokofu, kipaji ya utakazo na kipaji ya ulinzi. Kwa upendo wako, kwa hekima yako, ulimuumba Severio, ukambariki na familia na imani, na sasa umeamua atoke dunia hii. Tunakushukuru. Pokea roho yake, fariji familia zake na marafiki zake. Omunguru otoigwe. Omutungi tata umwana n'omwikomo chenu tata asema korobie twachira salitari yao tweturekire emetu yaito tata ase eng'encho y'ogosaria gwaito ase ense eye itang'ania tugosaba mabera tumaye kusabera omogaka oyo obeire ogotimoka korwa ase oboiko bwa ense. Tata rora ring'ana riawe riarurwa ase chinse echi tata tigati risoya ase chinkoro chiaito rinyare gotofuruga ime na korore mwasi keberete tunyare gosiguna amanyi ngari etegetari Calvary. Tata nkwamanyete omogaka oyo iga ritang'ania atarabiborwa korwa ase enda ya ng'ina engaki are koira ase ense nebiare ngoeta gokora ase ense obikorire okorire tata kwamorangeire gatugwakire ng'ambi ya mono efamilia atigire magega n'abachokoro baye n'abachokorori tata onyare kobagata batari na maraika ao aseke rituko gochierinde twasabira yekiara Yesu Kristo omunguru koranche otoiwu munguru koranche otoiwe asa ito muyambi yamona seng'enchi yakegweke yakyobagima rigimano naende twaikire magoroba yabona Nyasaye tatu munyamabera amangi torora senti basibika mabera ekiagara twasiri abagaka n'abang'ina ase ekerisia tata bwa mabera tunyakwa togotwara baremu na kumanya ring'ana riao omonguru otoiwe omonguru koranche otoiwe. Omone tata Nyasaye rora twensi turega n'abantu bawe ture naye gwatwaire ritukeriga. Omone tata igora chinkoro chiaito ebirengeri biaito tukumanye tugusike twesike twebeke ang'e ekiagara ense n'esabari tore aigatarinka twebeke ang'e erinde twirana asore n'omurembe igo tugusaba yonsi gwetera ase Yesu Kristo omonguru oito. chingaki chingi yagie sadaka abarai bari bari kurusia sadaka togwonchukana onyembara ikasore okobeka okoboko igoro ase okurusia sadaka. Tukitor pandagasabi tutaparekiwa tutapata baraka kwa Mungu tukitoa sadaka safi tutaparikiwa.
Mungu tukitoa sadaka dhambi, tukitoa sadaka dhambi tutabarikiwa, tutapata baraka kwa Mungu. Tukitoa sadaka dhambi, tukitoa sadaka dhambi tutabarikiwa. Salini ndugu na dada, ili sadaka yetu ikubaliwe kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na jumuiya ya kanisa lake Roho. Bwana, tunakutolea kwa ibada dhabihu hizi kwa ajili ya huyu mtumishi wako mzee Zeverio, apate kuokoka, na kwa kuwa kutia shaka kwamba mwanawe ndiye mwokozi mwema, tunaomba mfikie na kumuona yeye hakimu wake mwenye huruma. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi, Awe pia nawe. inueni mioyo, Tumeinua kwa Bwana. tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni fema na haki tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya mwanao mpenzi. Sisi tumepata kwake tumaini la ufufuko. Tunasikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, lakini tunatulizwa kwa kuwa alituahidia uzima wa milele. Bwana, uzima wa waamini wako hauondolewi ila unageuzwa tu, nayo makao ya hapa duniani yakisapomolewa, tunapata makao ya milele mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Motenu nyata tata ureigoro. Motenu nyata tata ureigoro. Jajoire owali wao bonene. Jajoire owali wao bonene. Mazoge nyata tata ureigoro. Mazoge nyata tata ureigoro. Yojire terie tanyao monene. Oyojire terie tanyao monene. Mazoge nyata tata ureigoro. Mazoge nyata tata ureigoro. Bwana, kweli huu mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakutakase kwa nguvu wako dhabihu hizi, Yesu Kristo atoa mkati akakushukuru, kaumega kawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule wote, huu ndio mwili wangu takaotolewa kwa ajili yenu. My Lord and my God, my
hivyo baada ya kula alitwaa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. My Lord and my God, my Lord and my God. Tutangaze fumbo la imani. Kristu alifufuka, Kristu atakuja tena. Kwa hiyo e Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetusanya hapa kama kanisa lako. Tunaomba kwa unyenyekevu, Roho Mtakatifu atufanye tuwe chama moja, sisi tunashiriki mwili na damu ya Kristo. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo. Sisi pamoja na Papa Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yusufu na watumishi wako wote, kwa njia ya kipekee ubariki familia mzee amewacha nyuma, mzee Severio, marafiki, jirani, wenzake. Umukumbuke mzee Severio kwa njia ya kipekee na mama Marisera Moral, kwa sababu kwa ubatizo walikufa na Kristo, na uwachalie wafufuke naye. Tunawakumbuka na marehemu wote, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Takatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina, 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 amina.
Tena tuan story ke. Hebu niulize kama Yesu alimkubali Pita, yule aliambia Pita toka nyuma yangu Shetani, na Pita alimkana Yesu mara ngapi? Yesu baadaye akamchagua kuwa mkuu wa kanisa. Kama Mungu alimkubali. Sasa mtii severo kweli? Kama Mungu alikubali Maria Magdalena lengene vilete vile. Tano na bibere. Tano. Tano na bibeke usinege. Alikuwako na pepo safi. Alikuwako wa kwanza kumuona Yesu nani? Ufufuka. Na sasa ni mtakatifu mbinguni. Kama Yesu Mungu alimkubali Maria Magdalena. Anaweza kukataa mchezo vile kweli? Hapana. Kama Yesu alimkubali muizi maalum anajulikana yule alipambwa na yeye, anaweza kumkataa mchezo vile? Tuombe. Bwana Mungu wetu, mwanao ametuachia pamba ya njiani katika sakramenti ya mwili wake. Umjalie kwa wema wako huyu mtumishi wako Mzee Severio Ngogelu afike kwenye karamu ya milele ya Kristo kwa ya chakula. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. No, no,